Moje glazbeno putovanje je od početka dosta turbulentno i zapravo ja se i sama tražim uopće u kojem smjeru želim otići. Nekad sam mislila, ajme, ja želim biti svjetska zvijezda, želim da ne mogu hodati ulicom na miru. I onda nekako s godinama i s vremenom, barem evo ja osobno sam došla do zaključka da ipak želim napraviti neki balans i da želim imati ipak svoj mir i svoju privatnost. Definitivno sam puno puta htjela odustati jer uopće nisam sigurna što ja točno od svega toga želim. Zato kažem, želim da ljudi pjevaju moje pjesme i ja želim stvarati pjesmu, to jest muziku za ljude, ali želim i taj neki svoj mir. Tako da ja samo, evo, moj neki cilj je i neki zaključak ovog je da želim sebi napraviti miran život, a opet da ispunim sebi te neke stvari, eto, te neke stvari koje sam rekla, da. Dugi niz godina slušam i pratim Josipu Lisac i nekako sam upoznata s njenim likom i dijelom i zapravo mi je bio veliki gušt utjeloviti je i možda potajno sam i htjela tu neku priliku da pokažem tu njenu osobnost i ja kao netko tko mislim da je isto na svoju stranu malo lud. Pa eto, mogu samo reći da mi je bio gušt i bilo je teško, definitivno, jer kad stvarno se suočiš s tim da ok, aj sad ti budi Josipa Lisac, nije ti baš sve jedno, pogotovo zato što često ljudi nju karikiraju previše i zapravo njena reakcija nakon moje izvedbe nije bila direktno upućena meni, ali pitali su je u vezi toga i onda je rekla da joj je drago zapravo da ta transformacija nije otišla u karikaturu, tako da ja sretna. Jedno vrijeme me jako držao taj Eurosong i cijela ta priča i da, ja sam pokušala otići na Doru i ja sam zapravo išla s mislima kao ok, ja idem na Eurosong, kao to je to, kao baš se vidim tamo. Međutim, od tad do danas promijenio se moj stav po pitanju toga i nekako mislim da je moj put možda drugačiji i da vidim svoj glazbeni put na neki drugi način. Tako da trenutno se ne vidim zapravo na Eurosongu, ali mi je super čuti reakcije ljudi i na moj rad, zapravo i da moj rad negdje vide kao da pripada možda tamo u tom svijetu. Tako da nikad ne reci nikad, naravno, ali trenutno mi je u glavi da možda je moj put nešto drugačiji, da ću ja na neki drugi način doći do nekih stvari koje ja želim. Kritike sam nekad baš teško podnosila i stalno sam imala potrebu čitati komentare, ajme vidi šta ovaj misli, vidi šta ovaj misli. I onda sam shvatila da me to jako umara i jako me demotivira i također mijenja moje nekakve stavove i mišljenja u koje sam bila sigurna. I onda sam shvatila, ok, neću čitati komentare, neću se osvrtati na to, jer uglavnom to ide iz neke zle namjere i iz nekog nezadovoljstva ljudi. Pa sam samoj sebi rekla, ne želim da me to uopće dotiče, pa evo trudim se i danas, pogotovo sad kad je možda i taj show u centru pažnje i ja sam nekako više pažnje u ovom momentu na meni. Rekla sam ne želim čitati komentare, baš iz tog razloga što ne želim da ometa neki moj put i ono kako sam ja zamislila da mora izgledati moj glazbeni put. Ja najviše volim kad mene sređuje neko drugi, kad meni neko drugi kaže evo to sad obuci i neko drugi me našminka i to je sad to, jer ja stvarno nemam preveliki smisao niti za šminku, niti za oblačenje, tako da moja inspiracija, ne znam, može se desiti da na Instagramu ili kod nekoga ili negdje na ulici vidim neki komad koji mi se sviđa, pa me to kao inspirira da ja od toga napravim nešto svoje, jer meni je zapravo jedino bitno da nisam kao većina ljudi. To je u svemu i uvijek, a pogotovo ako se tiče oblačenja. Ljubav i ja. O tome se knjiga može napisati. Pokušat ću reći ukratko. Kad sam zadnji put bila zaljubljena, pa ono kao ozbiljno zaljubljena, ako ćemo tako reći, prije nekoliko godina, ali s druge strane imam osjećaj da se ja jako lako zaljubim i zaljubim se doslovno nekad na dnevnoj bazi, ali zapravo jako rijetko mi se desi da s nekim energetski kliknemo u tom pravom ljubavnom smislu, zato nisam imala puno veza do sad i nisam se upuštala u neke odnose jer jako brzo shvatim da jednostavno to nije to. Najponosnija na sebe sam što zapravo sve ove godine koliko pokušavam napraviti nešto po pitanju i svog života generalno i glazbene karijere,
uspjela sam ostati dosljedna sebi, to jest bez obzira na sve neke sugestije koje dobivam na dnevnoj razini, imam neki svoj put i ostala sam kao ok, sve je to super, razumijem, uzet ću savjet, ali ja točno znam gdje idem i gdje moram doći.